nakaliang yang ke Green Tech, buat nakaliang Green Chairman, halor kasiti kebayo napok sarkar. Chairman. Ikumabi layu manen nakaliang jongka state government ng mga tourism department kala khotri keren yangi dari kamsesa muntak singi gila hak yang dah kacing top ngakarpat yo Secretary General maun boleh ya kena kasih kapdeng yang piu padba nomor kena kamri syuk kamat chung kerentek keri kamat chung piu padba hidon hak wan yusngau ya kawa kagoman ka ajuba Kulai sebut ne Chairman pada pedang kacing telot jangka met ia on pedang yang ada kasih but ingin sekian pada kacing aibor kacing ulehi bidang lah mensang aduk panikah kentar dia kembali berhai Chairman cuma Green Foundation dan ulehi yang ada kasih beliau pedang ayok pedang yang ada kasih na Joint Secretary to the Government of Meghalaya, Tourism Department, Shai Chairman, Chuma Green Tech Foundation, Kapang Balongkuni. Matter related with tourism project at Lompongdeng Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026, submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Lompongdeng Island within Umyam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode. It is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. Ni Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mentakasngi ke kan riu trik u yayam arajar arpun riu. Te hawi day bagadi. Ampun bhai ben ya u my peace chairman. Bing pun saupas. Ya karai ke jongi nakaliang ke Green Tech Foundation. ki long kumi ki long kapa ki biyat ki long yalam jong ki kon sangkrang ki biyat ki jongi bola kersan dengan ini ki rurung ba na kelang masyku abang lebih ba kasurkar kum ba kejubab do chief minister naduk kasngi ke menekong ujubab yang ia kene kejuk bat menin gajing akran ro kaju kiong bait pa kanom don kata kajing tai permanent kanom don kata kajing tai temporary kanom don kano kajing penon kam yu lumpung dan te haba pim don kam te aingi kajing tho ba pim aishu ya kata company pen phai biang si sangi upai pa kai kadai ne kom dai ni akhi bersyuta ni ong bayi ulum pongdeng buat ai ya gitu di company nadu kasih kemenkong chief minister buat government gi ong ba ngila ai tang bangin nom pendor kami pingat ya gini gimentuk ndro posnam gi ai tang posnam ngila klat la saya kena isu buat kan sedang pun kelam yo tu ulum pongdeng tedat kumang yang minum lekai ni kamat prasngi asyong fung ni jalai ingin nummi nak ni kejaka kat kaba pimpat ai kejing tho kaba pin scrap ya kalai pundri wakar nak agreement Xiao Umyam Private Limited pen phai biang ya kani kejaka syangi upai ba nong syong snong ngin long tribe yang sasisen daino kipai ba pihon ya kata kajing dawa jungi. Nada pihon
ngin petang ya. Nomor kene ke jubab ke bagi ayang ne kadi kaju nadu kata kasih ke ucap nusta pula ya pula jubab. Ngin pun menindro I director ikut ya ginong yang lama menjumi kaju teman tasniru kaju dengan try kan ke jubab bukan konnya ni. Now district administration, I request you please send this message to government. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back to home peacefully right here, right now. Thank you.